Langpher resunim so terang lapen kacharab dun United Karbi Club atum pen chepate piponsi drugs abuse pen child marriage puthak charok to hamai ke paropon. Lakha Krisi Langpher Constancy Howard Hills Academy School lapen Bakalia English Medium High Secondary School along drugs kichu lapen arta kichum hekatum piso ken penan ke do puthak charok to hamai ke dengpo. Lasong si surihini ran korat rokasengkan pinyaru ciklon ni pai krenar kebani Langpher resunim so terang LRNA mai phu sonji topi chunbang prem killing lapen arisang hotum pen mathasi Langpher angkangarlo lokacharya sumarto aphan poson pensi ke mesenjima mati lokacharya na chuka paprang pon thekjima pu matha ponsi Hills Academy lapen Bakalia English Medium Higher Secondary School long araki hormo ke cholapen arta kijum hekatu aphan penan kedo isoke na tum aphan isi cherok to amai patu polu Ada porphai sirkepen porphai kevan ke Hills Academy School along Kaduponlo lapen anarlo porphai krohini pen porphai hinian ke Bakalia English Medium Higher Secondary School along mai Kadupon damsi isamjin pen achun ponunglo labang so cherok to mai long kachetong dun lake program director Sabin Rongpipi Hills Academy School principal Dilip Rongpi Bakalia English Medium Higher Secondary School Vice President Jayadas Ratsaiklan bang Keshav Terang Penchenglo Lothan bang tuman chatong dun Drugs abuse lapen child marriage puthak ethan ponake program director Sabin Rongpipi ahin pensi penangana thang tikang lapuson cherok to kamai kideng pon thekapot Hills Academy School principal lapen Bakalia English Medium Higher Secondary School vice principal atum kachuro kajudunlo Today in our school Bakalia English Medium Higher Secondary School one resource person Sabin Rongpipi and her team they came to our school and they have organized one program about awareness about drugs abuse and child marriage. So they have explained very nicely to our students about the ill effects of drug abuse and ill effect of child marriage. And our students also, I hope, they have listened very carefully and they will be very much benefited about this from this program. For this program. And I hope in near future also they will be very sincere and they will try to not involved in such kind of activities. Thank you all the members, those who came from LRNA organization under United Karbi Club. Thank you very much. মই বহুত আনন্দিত হৈছোঁ কাৰণ আজিকালি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বহুতে মানে এইটো ড্ৰাগছত বহুত ইনভলভ হৈছে আৰু সিহঁতৰ ড্ৰাগছত ইনভলভ হোৱাৰ কাৰণে সিহঁতৰ এডুকেশ্যনটো বহুত ইফেক্ট কৰিছে আৰু চাইল্ড মেৰেজো ল'ৰা ছোৱালী মানে বুজি পোৱা নাই যে সিহঁতে চাইল্ড মেৰেজতো ইনভলভ হৈছে তো এনেকুৱা লেকচাৰবিলাক হৈ থাকিলে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মানে গম পাব যে all these are not good things and they should protect themselves from all this kind of activities. আপোনালোকৰ স্কুল আমাৰ মানে ইমান ইনভলভ হোৱা ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ স্কুলত নাই আৰু আমাৰ স্কুলত মানে আমাৰ কোৰ্চতে আছে ড্ৰাগছৰ ওপৰত আমাৰ লেকচাৰ দিয়া হয় চাইল্ড মেৰেজৰ ওপৰতো আমাৰ ছ'চিয়েল ছাবজেক্টত আছে কিবা আমাৰ টিচাৰে ক্লাছত এইবিলাক সদায় কৈ থাকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এনেই আমাৰ এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰামো আমি মাজে মাজে আমাৰ ক্লাছত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক সদায় আমি পাতোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আমাৰ টিচাৰ সব ক্লাছতে গৈ পেলাই এইবিলাক মানে কোৱা হয় বুজোৱা হয় আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী ড্ৰাগছত ইমান বেডলি এফেক্টেড বুলি আমি নাভাবোঁ আমি পোৱা নাই কিন্তু হ'লেও আমি মানে মাজে মাজে আমি কিবা এডভাইচ দি আছোঁ কৈ আছোঁ বুজাই আছোঁ আপোনাৰ মানে আমাৰ টিচাৰে আমি অবজাৰ্ভাৰ হৈ পেলাই আমি চাই আছোঁ আমাৰ সব টিচাৰে মানে সব ক্লাছতে আমি মানে আমাৰ ক্লাছ মেইনলি ক্লাছ টিচাৰ আৰু আদাৰ্ছ টিচাৰ্ছ অলছ' সবে মানে আমি নিজে অবজাৰ্ভ কৰোঁ আমাৰ বাহিৰৰ কোনোবা এজেণ্ট এনেকৈ নাই যে আমি ইনভলভ কৰিছোঁ এইটো চাবলৈ আমাৰ টিচাৰে সব চায় আপোনালোকে কি টাচৰ ওপৰত আমাৰ ট্ৰেইনিঙো হৈছে আমাৰ টিচাৰ আছে লেডিজ টিচাৰ আছে গুড টাচ বেড টাচৰ ওপৰত ট্ৰেইনিং দি আহিছে আকৌ ল'ৰা ছোৱালীক ট্ৰেইনিঙত যি পাইছে এইটো আহি পেলাই আকৌ ল'ৰা ছোৱালীক শিকাইছে awareness opinion ang padulo sa program labang so program ladak nali to school na TV pen nali ko ansi mane besedlo nal ko biga akote ko ini kana masalah kana kote transneli na kanso program kedeng drug abuse to the child marriage program kedeng ko organizer bang ko
Sir Sonju Tobi lakan Sir Clemson Killing lakan alang tu bari sangho elarene em lakan ketiging tu kan jadi hin sekadar principal hin kesudahan kita lihat lo kan surupik lo adhe dod tum aham phalo theglam lo itu mas subara tu lepas tu drugs kecini lo de kecini kanane itu foto jadi metang akai luka cari asal akhir marit sebagai itu sama theglam lo lepas itu mas subar kan hok hetik lo Babang so jadi luka cari tempat hidup tinggal. Kau ni jadi student tu macam theglam lo, dah orang campan mas, saya kualiti kita lo manon dikali bagus sebab ini dia. Saya jadi theglam tu. Sedang pilih babang so program dah pilih sekolah long, hills kena nang jipen. Sebab tu mana long tip tu bersini. Ini tempat kita lo pernah kasih babang so program director, HLT director, Santi, Pancuru dek lagi. Ini Hill Secondary School 8, 9, 10 Low Charlie Pangatum Pan Klan Sapel langsung child marriage lapen drug abuse tu tak klan Sapel ke pan tekot pan Choro Parlo dan nili ning hello nili long long nak Charlie asal baru kita dah langsung ini langsung program kan ali long pon tiktok itu nili kita. Sir, tangke. Drug abuse tu tak lagi nili apa pun sebab pan Akhir drugs ke ibisen hormon kali, tapi laso hormon, korbannya itu la screen behind lo kedo bang kusu, angka bahag kita palong jang, American, tapi kita semua along lahai bantap lo, jujur lo, pesa bang kalek kono, masih nak isi third party, anti social element do kusu begitu dan hal apa third party anti social group atau mesti lah bang so ini termasuk barang lain lo, jadi resop, isi pajut kok lalu tu laso thage Ibir lo, cikurun itu. Asalan tu nili also bartumal handbom. Dan child pen itu dah por paper, pedan itu pesikan itu dah pesi out of curriculum pedan itu di school hendak. So kita akan kehan pada bela. Sekarang ini laban so aja make ten. Also bartum child marriage dan por paper pedan itu pesikan. So kita so I inspect dah. Hendak tu dah. Ini tu pesi dulu kerja bangga ni ke. Apa platform lo nili sekarang ham porti pan bori porti. Akhirnya kita nang soal sah tenau sama tu kunci pajak. Ahok lo, nasi dong ke bangun morning kerja. Child marriage calam ni sah. La जिसमें पर और पेपर तेरा तो पिसु के नंबर था ini bahasa saya lo la director HRT Sabin akhir hari Sabin dong pipi itu bahan kena hot ketik apor peper pisu ke dalam kendo soalap tiar pang akhirnya so ketik soalap kena thalo si nili tetapi nili students ban mat dah nili lo kacar le so bar tu bahan tetapi so kena so bahan happen ciri pontu ko News Desk reports any Karbi Anglong News.